Ona kena non rovitala noa o Dr. Kesa Kei Maria Solomone. Ena kawi saranga ni kua maina vitu na kaloko kina walu ena ulutanga mbimbiungo. Rauni no volamai na nungutaro ena emailongo maria@vidfm.com.fj. Rautalanga mungirmai en toltol sebualun 272 se toltol sebualun 272. Rongada Kasarava Live and a VTFM Facebook page kena YouTube channel na Viri Kawakawa. E kauta ni Vikimni the Ministry of Health and Medical Services. VTFM e kamida. Ya sandira na salnika kamura kena VTFM en bongi vina keni kuah kalungata ni tigora sartalanga wuni wai kesa yetu inraki. Maina Medical Services Specific en singa vina keni kuah. Maramu wuni wai nimbulu vinaka. Bolo vina kamaria. Na wale vu ni boga madala toki ke muni manda maramu wuni wai. Vina kana hevango nga kesa. O ngani na rewanandi. Vasta ngai nei lamba televu. O dakavachinga wa wuni wai na Medical Services Specific. Kito located chingango in 355 Waimanu Road. It's basically an NGO. So kito dakavaka we vola kaitsarovat kenam Ministry of Health. To carry out most of the services ko me nganita chigana sexual and reproductive health. Na boleh besar maramuni wai tigora talanga ema rakau susu ni boleh benak ema. Ni boleh benak kamaria. Au nasi vinga rabi chiko na sexual reproductive health clinic. Ena lintu tempat kadak nimbula Ministry of Health. Ena lintu korturangango isuba. Na nito tamba ni vinga rabi bak tamba kindo na kiana nganreba me wali na matindi ani via dobi kiana ngarabi na bekanda kartiko bir na matingo na HIV. Matata bina gana kiana bikim ni na bekan indo woti mai nangai na magtaltinga na mai wito mani talatinga ana fofole Robinga Robitiko and Medical Services Specific and singa bina kaninda maramuni wai na HIV and AIDS ni ba madalta kamanda bagalele na matingo HIV and AIDS Na kamare so na HIV and AIDS I think it's important men da understand takani they are like two different how shall I say, two different stages. Chiko na HIV, chiko na AIDS. So na HIV, kona na manu ko wabuna, na matingonango ko tokan chiko na HIV. Kipaka tasini ta robra na kiana dewa na mate ena letini me na AIDS. So AIDS, pertanya we refer to it as a bedridden stage. So me baka nga indo sa sangni Rauni Tudake sa sinrinda sandawa sartunga iyo na HIV stage ko se daridira se rakanga any typical doanga se sintomi ko ito na bulbul na kato iyo so kito do sanga saranga me like once sa diagnostic in dua esa chibi ko na mating ko sa screen taking gelore sa chibi ko na HIV kito na tambani bula na sangasar me like to keep them in that stage but mera kuni develop into that kona bedridden stage wana ko but ko ya kung gali babunta lebutal na me matangali mate something we refer to as opportunistic infections makina TB infection of the brain na lungs na skin se mata talo ko iso tal na mate la baskin But ni sa lele sar na soteniango na soteniango ngo korndo baluto chiko na mate specifically neither na CD4 ni sa na manumanungo na HIV ko target na CD4 cells specifically na CD4 cells okay part of the na soteniango okay target ka vamatea sanange walele itango na soteniango korange lebongo na mekina na virus konge litini kina me lebtal kina mate we to be making but sasini da kada chuna sotini ang to protect na kina main purpose ko na kina inaki ni no tabi me da kabana yang right ko rio na wale matatu bina kana kina ya bikim ni na ndo wote tingo mani singo bina kana de rere bakisar ndarungo da to kana kina va madaloya en singo bina kana ko kina ndo talanga na tikin wuni wai uni wareta ka to
Sarawanga ni daka taki nung tabi ke merani na wali nangone simbolo binaka kina. Berni le da bana AIDS. Right. Rawani na rawa bada bango. So Wana nom de bandindiki. iyo so kila kona kangona ko kitundo buno takchik wale na tambanimbula na early detection saves lives na kona same concept nga vaka ko ndo kaina kichiko membaleta na cancer ni na detect ki early ena roni ena na prevent na kena lakonga na to those stages Menandewa tali menandewa na AIDS ramba ilebo kina right iyo so na screening sa dak chingo na clinics ngona clinic au dak chingino MSP ko dak chingino MI even in other health centers ko chikwa ngo ibite sa offer tek chingina na HIV test so ni ke bakanga ndo sa experience tak chimbe kai so na wata kila sa round saranganira ngole mai merme test ki and the test free sindora ko so makina sindora kai so ko chike muni saranga ya ni wareta to na bota kila da songo rauni uni kila ni sati ko be so songa na kena early vata kila like early signs and symptoms so usually baleta na the other thing men na kila chiko na yang onda it takes about 120 days menanga form takana so tenianga to that virus kona HIV right esanga ni kaina kike baka umodinga na last week wat kay nandu sin kila tuno no status this week osana latest sana positive mai iyo senga leangon kitondo emphasize takina like ke baka iko ala ko meni kuwa me test taki because ndendo expose we ndo na last week la ko tell me after 2 weeks la ko tell me after 3 weeks le 6 weeks 3 months but menanga ivandi tek sarakin sa senga dina chik na mat because na kona that process don't na tok na window period so but na test ko chingo ko ndaban ta chikwi witi antibody test so ko test ta nga ko na so teni ang kesa chicos which takes approximately 120 days right iyo so ni sana test nga indo sa lore kinwe ko ya sana nga idakata le rotal na test mena wandi ta ki ni sa chikontina na manu ko iyo so kesa nga idaka ro na test ya sa wandi ta ki sa confirm ta ka ni sana sa chikona matingo vena tamata ko like whoever it is iyo so na songa na kena early signs and symptoms ko beba kambe beba tutu bata tekitu bat kenen dua sanga itu biko na viral illness la kuna flu baka la ko butungo headache muscle pain momos na semsem niango momos na masela na wu so na wu like just cough kasar na viral like illness wato ngaya cha fever on and off ya vaka misala ko na window period asa levi so chigna ngoyo san la san ngi it depends on level ni CD4 ko baka kai chigna CD4 so na satini yango yo depends na level ni CD4 ke baka level to na CD4 ena sang sar ni level tala na barita ki na vai kana bata kila bo so yo ngori ke baka sa lelai chingana CD4 sana ngai lebu ngana kasar nange la ko chingme baka kona opportunistic infections ngana so it really depends lebu na manu sa lele ti ko dorme balota right yo so kung nakaya ko kitundo be mabibita ka ingona ni early detection will be able to stop ta kana kena deho na AIDS stage and rautal nga ni na sini bata tani valem na so teniango kila and they will live a longer life you will prevent all those other things from happening AIDS-related illnesses. Sandin. Matatu bina kana kena ya marambuni wa ina singlebo ena ma kabi bina kani ndai gona nonda to iwa sininga una ni beri kawa na singa bina kani ko. Mana tamada ngani bola me kar saba mandala takira tiko kena na si Emma ena singa bina kani ko bawa da boto na mundo wandindike. Mana tamada ngani bola dina ngani do da bota toka kerto na MSP membaleta na matingo na HIV. Dona wa mimbi ni okenda ni toki do to na tabu mbeka do le no sianga usa sinrani le tukuna tu eningo ni testeki mandande tivio e va to eso non tarra e sono ngono che dole santo le ile sa lo rimene bata kila ko ci ko balen bolo mata ko te mate gele ko ni to mai ken non do wandi ndike mena tamba da ngani bola na bo ko non do venga rabi bata kerto na MSP bina kamaria
na nito klinike au ona na tal nota kamanda na vika kitu lako dulu muchuga na bisinga mai na rono ndolu vitu na mbaki sawati selim na mbaki sawati na mbaki ndimbulai ko era lo rebir na matengo na hichabi do katakira kana ngaste erna tamangaste iyo mai na rosanga bulu rono ndolu rosanga bulu kandua a domingo sa kitu sare dari sa vista we sa na sa toso mai berna tambongone o kitu na mbakini ngone ngone ndondo ko sa duran dito clinic melay test kalau reki kina bi kana HIV ambaki chin katolo ui sandil kala siwal fom tolu iyo may nambaki tin katulia ko tataki mai ko na nito stats ko kito kay chukun na minister of health ronon dolu rosangabul karwa ron robasangabul kalima landi mai kina ronon dolu rosangabul katolu wanan raw tin kalima ngi landi mai na mbaki sawati mena January kina September ronon dolu rosangabul kaba en donon dolu di rosangabul katolu na kisi may donon dolu di rosangabul katolu na kisi na mbaki nimbula o kay lorindo bale kina HIV manamba ki rosanga bulu kina rosanga bulu kadiwa ui 2029 lima nan raw lima sangulu katol ni to kisi bobo ni HIV ngo mari andar vital no takachungo na kisi bobo ui ko lo rei ko erla ko yani erli test lo revir na HIV maramana se wal sanga bulu kadiwa na pasente ringo mi rato mai vikim don wa mi vikim dan itoki iyo toki na batsa January mana September, metal September. January kina September. Si berri wili kina kona ucu sini tol na bulan yang bak sa uci. Sa untuk tora raw talaga kina. Si berri kina kitu tora raw. Mana January kina September ya. Dio sang bul pasende na kinto na itaw ke. Dio sang bul pasende. Wal na pasende to na wekan to na India. Pati kina ndo chik na pasende to na bimata tamata leso. Ocha sangi chiko kona kona kawai chiko ni namba kini mbulai salu tu sarmai rusanga bulu kina rusanga bulu kadiwa namba kini mbulai na kina to kai tu na productive age sera tekbu bulu kina nabi korni bulu lebu tekbu na bubale tekbu na daka ngo sara lore chikina birongo na HIV sangi chiko na riko birna amba kini mbula mena chini kalima kina chini kadiwa koya na chusar kina na kawaye mai na runo ndol rusang bul karwa lore ro kina ono na kisi bobo lande mai kina runo ndol rusang bul katolu tolu sanga bul na kisi sangi la kome kona mbak sawa ti mena January kina September runo ndol rusang bul kaba kito re da ro kina diwa sanga bul kaba na kisi diwa sanga bul kaba na kisi maramana se ndona ka wile na ngono ngoi nyo ngai ronda to muntenga ngosa ngorosaranga na kana banga takiti ko na idula no bokuni wainga ni bibaga matini tak ngoi ndona ngoni sala re totolo tiko kina na kenan dio di bamdal takamanda robi kani bada batal ngana kana banga tengo na idul wata kena HIV okay ndona tem sabang taki chungo na bluetooth na bluetooth na kena wakaya nga takiti ko na idula merabi wasita ka tiwer na lubendo korabang takati ko na aise may liw na tukutuki tutorarawa ndo banga takiti ko na ice mel taki bana wai be wawa idal taki bana wain rock nangun to sabi talo chikin ko sa sarat toki may na wai sarabanga taksar chika nanra so koya kadang ngone mateni dulak widro takanonan ra wawa idal taki na ice sartungi wasi alepa sele lima nangone ya saranga na kena na riko lebuti ko meteni nangona range may test kini rangon ko nangona nga kitu tarong irekina undo nangona ni pangatak kina ice sali bunga berna lubenda sarakay may iyo nasi o bangataki ice so ronga tabi nakasarang tangane kesama ni daka numu test ko highly likely sana bia positive tiko nanumu test yo ngindo yata bakakina lewu sarangan itu kisi kor bangataki ice chuko kor sa positif chiko na nonra HIV may nambaki sauti donon dolo dio sanga bul katulu na nito kisya lima sanga bul kabana pasende sa chiko na nito lama ni bingarabi
Lamani vida na bula ya May na January kina September. Doon dolo dio sa wul katol na kisi. Wo. 5 wul kabana pasen sa chiko nito lamani bingarabi. Ibia 5 raw 8 sa wul karo chiko na kisi. Santi. May na 5 raw 8 sa wul karo na kisi ha. E 1 raw sa wul katol na kisi. Kito may toraraw kina na kena na mode of transmission na kena ndewa. Ndewa ngori. So manapanan raw pas nga wul katol na kisi ha. E 5 wul sarang na pasyente ko rakaniran ndewa chiko na idula. Ui. Bima sartungan ni pasyente. Bima sartungan. So sa tikin na ririkoy balatan ni sabang atagi chiko na ice na kena totolo na kena raw na ice. Santa kila kinongo na kena totolo kena tubu na kena HIV. May na ngoni sala ya ni unika ito ngor Bluetooth taki. Kena bang tikini ito la ya. Iyo. Ndakila na bingo na sauti menabiya dobi. Na sotale na ngoni sala do ndike bando wataronga e bang din taki na kena teo. Iyo. Tumba na kerbi usa chiko mbaten so tukuna bosa kila tau chuka na bia saka chuka. Mbaten itu chukuna ulutango na HIV na tukina na so na bosa bimbi tampu sakani iyo na kona kachungori na ndeo mai ve tina ki ve ngone ena ngone ni bukete. Chiko tale kona ndona kasaida chungona chemsex na chemsex na kena bakaya ngataki na drugs merarani wako katakira kina nangoni biadobi ngomari anda sini vital nonga na biadobi ruana tamata si tulu e bakaya ado chikina group sex so na ultanga bango saya ngaminda na vital notaka Don menda bi barara mata. don menta bi baram Kere na nomni beding ko mina len bono ndo woti ko na nonde wasin ngona ni birikawa. Kena sanga ni tandola mirarama kena to nambuto ati nga. Endo na tikina bimbi. Pinaka maramnas. na chemsex na kakitutur raw sabang atak sarchungan na pamibi na ice Gor. sarang gali songo tu bidal na ruatul na singa ndona vales ndona hotel sarangi biadobi me group sex ninguna ramay nanguna kitubitang no kina disimperi tak na test so na information wa kitubina katember tukuna may imberni tak na test all confidential information yo na nakakitungiri na irsar tukuna sarandondo sarabarita ka may bandon iyo waya wachi ko pataki ruatul ba so niragi mi test ko may kaya ko talmino na partner sara chike de birana na matengo na HIV Matatabi na kena wando mumbula sarang. Isandin sarota me totolo sarang na wili. Maramabuni wa yakla ni tabasyo na benga rabitiko. Vera ngon dasa rida ni sali busar. Kena ngoni sal. Ndutu ka ken tamada na numdu tamban. Okay. Wasacho Maria, just to add on to what nakawarta ko Emma, like balatani kenda vital na tashinga ngona HIV but there are other blood-borne viruses ratalanin tewa through na needle sharing on go o HIV if you were to compare man with hepatitis C total na matingo ndetando na manu na virus na hepatitis C okay more infectious in terms of the transmission when you compare it to the HIV in terms of percentage Okay. So level way rango korsa lore chukubera ni sa chukuna mati na HIV then a mode of transmission is through na injecting drug lore tal chungabera na mati na hepatitis C Ni ba madal taka mandana matingor nderer na batoro. So na hepatitis C ngono go ko ndotanga na blood-borne virus baka me baka usa kaya oji and the thing with hepatitis C sang chikuna kena wani mativity ko na kon le other part to it so kila me na be waram tek chingona ni it's not only HIV there are other infections that ratanga ni ndewa chiko through this mode of transmission Kaya bando mumbula kini ni nra Bate on rae non roela. Exactly. Me sulital chinga quite instant na kena na dewa na mate. Dina sa. So in terms of na vingarabia chico, so vaka me vaka usabarta ka chikla na bimbi ni na kena the detecta ki like early detection but meroni kla sal tigu saranga kina na kena sol na wani mate chico va
supply teki mai verto na FPBS. Chico verto na clinic na ko Bola. It's available there and at the divisional 3 divisional hospitals in Fiji. CWM o lo toka vat ke Lambasa. So veikito I MSP ni kito sa confirm tak me indua through our programs, kona outreach programs, or from the clinic where I'm based at the static clinic. The mode of how we link patients go to care is to the hub where Emma works. Kito na kutirmai and disclose the results, and then kito nge refer te kirto for continuum of care at the SRH clinic. So that's where soli kina dispense te kina na Wainimate, and Wainimatengo, it's for life. Nakamenta na numachigo that HIV is not curable, but it is treatable. Right? Senga na kena kiwa, but around it treat taki. Chigo na Wainimate kona malele itaka chigo na virus, baleta me koni ndewa na 8 stage. Iyo. So Roni to so to no ni. Iyo, and iringo the ultimate goal is mera mbulambalabu. Iyo ko so kila kita ndo vaya longanga tekirni to newly diagnosed cases. We use some of our course existing old cases to mai. So ver sara 60 something years mbulumbulu binak tunga ngor se mermando ni durbalimbola ni na revirum na you won't even think that they're sick. Balata man ni realon din takching na nanrungun ni mati. Iyo. Gaindo level na ka kito reda men go experience man nanguno ada takching vat kirto Emma. Ni level sana bikinto na ito kito start binakabango. Ocha ngai le vekali to le va kilkilava le va ocha drop manda to sale resort to na waiva viti sa to kuna mai ni sa masula ki bango to metal talek sambula sa kuna ngun mate yo ndo kai verto ni to patient reva set ngori ke ngo ndando masu da da lotu chiko yo nakalo be protect me be so wiki mai ngono mena buki ki muni la ko bata na lotu la ko bata na unu waiva viti bar ko Antonio stop tak na nom ngun weni mate bata ko sarnga ya na bamba tak chicken umbula ena valele tak tal chunga virus matamor ni umbula bina chicken. So chicken na Wainimate, it's available here in our country. Sinrongan ni na ko telebisar. Iyo, and asangan rani iyo. Remember, asangan curable, but it is treatable. Sandil. Matata bina na kena yabe kimni na bebekan nindo wo tiko mani singa bina kena indai nambong ini kuena nanda iwasa ninga una ni beri kawaka wadi loloman din nanda bitala no ka bakam bimbi kire bakam bimbi tiko be kimni na kanda na biturang marama bale nindo wo tiko mani nanda iwasa ninga ungo tabole mendo tongole mena rarama to na bitala no tiko na tiki na mendo to lomandola baleta me ko tanga na ronanda ranin dua na tiki ninga unisala me ranin darara makina da to sobole kani kina me rawa ni na rota langa ni na wali kina me ndana taro ba rotu kina ya be kamni nando boda tiko mai singa bina kani koa sene kabim bongi ndai kana ndara betal no tiko mana tamada da nimbula ema rakau susu wakatala kina ke boni waikasa yetu inraki mana medical services Pacific kana singa enam bongi bina kani koa do mandan nanda atengo lega lega nimber ndana ngaindo botal tiko ani na biri kawa e vito koni kina tamada da nimbula. O kilambe ka indua se ondua be ira no ikanda o lako dhuruma tiko na mbula ni beba saura rataki rerembe ka na wasena lenga o lako dhuruma tiko marama sengwani e senga ni tiki ni nonda mbula na beba ka saura rataki kwani tambonaka se manduwa na wasea na beika o lako dhuruma e rawa ni otaru iwa sala e na valni wai e wale ka veiko se ngiri e na toll free line 25 saiba se child helpline e na 25 taro wana beba ka saura rataki tukutuku me na Ministry of Health and Medical Services. Iko sarongo dana kiana go? Ke sembera, iyo wakarorongo saramaike. Go na My FNPF mobile app just got better. Rawa katotolo walengana vakayanga taka. Rawa niyo soma nomu voluntary contribution, soma nomu additional contribution. Vakalewe na kava kota na fomu kendua e mate. Rawa niyo sosomi and BSP cards, Visa cards kina M-Paisa. My FNPF mobile app sa rawa sara. My FNPF, securing your future. Uy, tayas man. Kawa Ganimbilo. Rando baka sudi kenanam. Uy, tadingu. Nadapat ka batiko. Rando baka sudi kenanam na laman ni kontena. Raba wun tunga na dengi. Asan kay baka ngalala tigir gyud. Uy, nanu mambaktaw namu. Se kubuy. Mbalati me kakuni katiko na namu. Kau lua-lua, mosi na ulu, mosi na elok ni mata, mo mosi na masela, na isema ni yango, siang ni viakana,
Si kowa sarna wali mbolo bola kandondo. Via vakasongo mbeka nga indrendre indua moreda mengarava na vakasanga. Wani onga iwa o viko tale na vanga gara. Vai rotisserie, erto basanga, uku kutaki, kartu waru taka nai baka lomo benaka. Songo vamanga, somati, vamau, sigri sudu, se tebu tebu. Waru taki ane ala mamarau. Vai kana karatala itaka na bulangi. Ngai totoka na vengarabi. Songo lemu, se songo lai. Giri vai rotisserie, ena vio walima, rua vitu rua, ka otakira nikua. Vi rotisserie, roasting goodness. O ki lambeka indua se ondua veira no ikanda o laku dhuruma tiko na mbula ni beba saura rataki rerembeka na wasea na lenga o laku dhuruma tiko marama sengwani e senga ni tiki ni nonda mbula na beba ka saura rataki kwani tambonaka se manduana wasea na veika o laku dhuruma e rao ni o taru iwa sala e na wali wai e wale ka veiko se ngiri e na toll free line 25 saiba se child helpline e na 25 taro wana beba ka saura rataki tukutuku me na Ministry of Health and Medical Services. Na viri kawa, saulo tangatu ni veitala noa e na nonda vanua na tumu ni wili ni HIV/AIDS. Dhawana nonda ruitavi. Dhawana nonda itavi na tumbo ke na ntau ni visoso. Namaka na nonda veitala noa o Dr. Kesa K. Maria Solomone. Ena e kavi saranga ni kua maina vitu na kaloko kina walu e na ulutanga mbimbiongo. Rauni no volamai na numutaro e na emailongo maria@vidfm.com.fj. Rautalanga mungirmai en toltol sebualun 272 se toltol sebualun 272 Rongada Kasarava Live en a VTFM Facebook page ke na YouTube channel na viri kawa e kauta ni vikimni the Ministry of Health and Medical Services VTFM e kamida gaikati. Ya Sunday na sal ni kakambura ke na VTFM wang ni venaka ni ndating komentiko na wang ni veitala noa enda tiko kena na mbongi venaka ni ndena nonda viri kawa ka tomo i nonda bulangi tiko kena mena tamba daga ni mbula venga rabi wata Emma maramana si Emma rakau susu mena tamba daga ni mbula ke Dr. Kesa ya Tuinraki mena Medical Services Pacific ena voku nonda to daga wata wambimbi na wang ni matingo na HIV and AIDS. Wakatala kena ana fofole Medical Services Pacific ravinga ravitalanga kena ena singa vena keninda. Ya dariti sabo sarto weekend tinika ono miniti. Misana ba indaba tal na nonda iwa siningo nungo. O yo munta boteke o mo saranga. Maleta ukila ni lebuna taro manta o be taro ngatiko. Verona ibagalislis. Gisa ba to ya nanga ni sato so bole kamay. Maravuni wa ina daba so dan ren do so tabotiko. Na kena lo roi bimbi na kawengo. Bimbi na boku ni nomundo bengarabi. Dona na challenges so na challenges ko kito experience taka chiko. One is Sarah test and then trying to contact like these individuals. It has been a problem. I know Vikito Monday MSP what kerto talanga mimbi verto na habe ni suara lah maira silemain the tenayada and the telephone number. But I'm going to the stigma and discrimination that's associated with HIV. But klana kangon ko komenta varam tek chiki na kla sinito ko ninindo sa to be kona HIV and AIDS and amate. Like as long as or on treatment o you gonna mbula bina kachiko and then the other thing is ona sini bande watel ngana mate vena no partner. Ke ka mani beba wati rasrne ba wati rtona sini infected o wati mu kerton lebemo. But the key to this is mona hunu weni mate chiko. So this is one of the greatest challenge kito reda in terms of tracing koerasa tested positive, but the difference in the numbers initially given, but again, what's really their contact details and all that stuff. Apart from that, totally is the stigma and discrimination is still an issue, but how it's been viewed. And this is something kitondo like we try and make it baram takvena leunivanua. Remember, like, coisa assim vaca ilio, claro, ilio tu ninga bango, we HIV, we can't say aromatise ko infections na ka ke bando lag maybe can, you know, we start to distance ourselves. Das in the some daga na una tako so tukinto to that kind of so now it's seen as
you know, the English term do one taki, it's seen as a chronic disease or chronic illness. Beba katanga indo to biko na matini suka, tumunindra, beba kanga kina. Yo beba nakavakta lo heche bimbalatini yung unwani mati chiko e control chiko. Kila na siyang ni multiply na wale teki na virus but meron yung kunile inte wakina na 8 stage. But yo I saw na challenges. I mean currently kito reda chiko with the clinic where I work. Yo Emma running a war. But then you am vital no talanga what right? She deals directly with the way so na natikin dorit ni rendre. Matay na nonra ngole mai mera mai test. Betul sakti ko na wakasa maya. Ni simber ni bara ramata kitiko. Mera lak mau kile test. Kona kanayado dabayado ke wakasa test positive. Bimbi mera kila na dabayado. But because there's hope. Na bonika ko solichungo baleta na menra na irane to virna HIV. Lomani tolu kila ono na bula. Kito bakambi kito monita taka na nonra na level ni virus na nonra viral loads. Na ngone sa lori kine ndo to biko na HIV sa tiku busar nito bonikao. Na bonikao ya esa nona friends ranga na bisinga. Ndo na bonikao bisinga. Sandira. So na daba kaba na bonikao ya ngona. Baleta ni ko ba madal taka chiko winwe kesa na HIV o koe takasarang o koe na sotin yango. Ningaw na mul mbuki na sotin yango. Esta na toy mate ngay la ko may na dingo. So ina virus elebu saranga. Kasagiado ni sangu no bunikao e ba malu takasaranga ko na virus. Ko kachiko bunyuai it's not curable but it's treatable. Ana buna rangu no bunikao chikina. Bale tambe ba malu takina virus. E to sa takina no immune system na sotin yango ko ya irna bula bina katalikina. Nangona rangu bunikao chiko tolu kina na bula. Nangona kitondo monita takina non viral loads. Sa reado may sa tukuna orto na lab sa undetectable. Undetectable kena bale bikito ya it's untransmissible. Kena bale sa reado na stage na to matingo ko to ko chikana HIV be ngone be do kila sa sendi bakande otako ko na virus. Sandin. Ya no puna ndare dikine so chikana bi wotini otangani mbeka chiko bi kona moni mate HIV o wachine ngalala chiko e negative. Na ngone sudukina e negative orto nangone e negative o china e positive ndo chingo tangani betongo na koko ni bonikao e ngunu bonikao chiko kana bisinga ya talanga na kena bimbi ndo kabirna irna bukete irna chiko bimbi na ngona nga ndo e kilani sa tiko bimbi sa kere saranga mengole ni bal nimbula le da karana booking but ndo nanra ko ndo turna ngoni booking na HIV Sandin. Na ngona ngarto na redikin orto me bal nimbula na antenatal clinic ni salo revi ko na HIV sa same time sana o chine ni ngone sa ngunu bona bonikao baleta na daba me kunin deo bi ngone na HIV isudu mangone ngalalo ngone ke mani HIV o chine ni ngone na HIV chinga o ngone ngalala chikumai ko na kena bimbi na kena na kena baramataki menda tukulutiko bukete nga ker sa kausaranga ba nimbula o ngone leo se o chine ni ngone me sale booking patotolo Matatabi na kena bina vale vo maramanas. Marama budi wai. Oya una YouTube ni nongongo ngonele wa. O kani kinda dalabi oni sangole ni mulai booking gi satu kun talma mula kona room ya mele. Kona HIV oni waratagati ko. Na nungui dingo itu sertungi dakengo. Yando na reaction ya bi yao. Ya bikim ni na bi kan okay. So endo to vira na HIV. Na ngono ni sa na wa rongo taka kina vira na kanga sa do ma YouTube o mati ada bona nom dorai wa tamban nimbola na tikinango kleando na kambimbi o iko wata ke iko ke na nomu wakanana genda uda bona nom do
Iya, so kongana ko kaina ka kina na bimbi ni klame dat vital nota kame varara mata kina like na topping go na HIV mata ko sini tu kunin do nga sa HIV esa na mate sa sinba ka ilio klama de nesesang tu na wani mate na bunikau na kawaya yo kono ko satu na bunikau and it works ya vaka and kito sareda like we have testimonies with na nito patients na clinic kora sambula binaka bulan dende tungo sobera lewer sa mata ni rambudur bandu balimbola ra diagnostic nga sara treatment psychochiga yo to have another go me like if we were to look at that issue in terms of that I guess this is where counseling like regular counseling regular follow-ups na bonongo korndo ando bimbi texerna kiner na counselors balet ni na speciality na roni go through with these patients but indina esini raw na mesa tungni be ko ni sa chikwe na matingo and especially mo kila ni saka na kena kiwa and it's a lifelong illness ona chikwe ko me ado sarkin singa ngas kadi kin na so na rala ko may wasomay na clinic merna may eradicator se ortona counselors van na bukir value and just talking about it baleta is not only kito na venakata me kito na treat ki ko ngaya ko na patient ngaya yo kito na venakata nga me treat ki na no partner no partners baleta ni okay ndio mabiko mabendo virto na se no partner so that is total na vital no ya ko na kena na le disclose ta give na no partner o ka sa lo rebi ko na mate so e chiko na valawa e chiko na steps that kito ndo muria me sala memori me rauni ko telanga me kino partner me na me test aki me na me treat telanga bate ko na no don telanga it's your right me na me access telanga na treatment sa chiko mo wada bana we songo tambula we maliwai ro ana non revive kindo wa bimbi no mundo ngoleani me rawani ndavivo kitakawata na matingo na HIV na lotu tiko mbeka na wale na songo e na kena baramba ile utaki na tiko ni matingo na HIV and AIDS wina kamaria na kandina kede na buno sa tikino na HIV ngoi viti sa sinrawata na tambata ka nimbula drugs patikina drugs sa sinrawata na tambata ka ni visa estangan revi serangan na whole of community support kerena lotu na bubale saramandanga o tamotina kakilati ko nakarda kabati ko na lubenda pambimin sa tungko na taliboni bikau yaki type ngai rua tolu na bosa sa tandola mai na kakeda rabina kata sangono mendayan dan rabakini tumbu da kila na bonua na kara da kabati ko na lubenda na nor taliboni da kila na bonua retukina kito mbariendo na mbole via umandanga na clinic mbale tani kawen ndona ngone bakitin kawalu bakitin kadiwa mengole ani mengengole chika ni bataki tama kitina melangona kito na bitano kine melengi tukuni birau ninda tina tiko ndona bubale mosina londa mbale tani ndalireda ni ratangi na tumtumbu isa tukuni bira o numudorbo sabandoni mutukuna be kona nona be kimnin ron nona risal isa chibu kona matengo na HIV mbole bu bikito na clinic mbole taninda ndambi chiko mtangi ridir ni tumbu ambi bina naturanga tamai ni ratangi ni mosibir na ka kito sange na ka kito vital notaka ko esa tukina sindoni tumbu susungan dona ngone me ado bana bakitin ka vitutin ka walitin ka diwa menge mitukuni bira ni sa chiko bi kona matengo na HIV ko ngon sa chukino ngona nanguna menta bossa chiko birna lubenda da bossa to ni loloma me tawti ko na bossa na ndala ni loloma da ndambe baka wasma
Ya ngai sona bonuanda o do ka kino ya ona nito clinic baleta no de tabina o kenda ni tumbu virna luenda. Nak. Matatu bina kana kena ya na mbongi bina kanindai veke menina veukani ni sar tu mai veka sar talang kena veke menina barong tu mai na salnika kambura kena Video FM nanda ya oti ni viri kawa en mbongi bina kanikoa wa bina taki bakali besar na tamba daga ni bola en na boku nanda to veto koni klani sana tombo kenda to ngauna mekeni oti tinga marama buni wai dona no muni wa sala verna sar tu mai tumbu wakanda uni besusu era wakatadini era wakatamani tiko talangana non ritokani era tiko na non momo na non nei na non wewekani rambai lebo ni singa bena kani kua mena tikina to vital no kena enambongi bena kanida. Okay, na kamaria so na somenga na kauna be wanreta toka na kavnikua kila ke kau kila se sona varietaki sa chikombeka ve iko and o kila talchingani o mo engage chiko in kona high risky behaviors go na needle share se with about chikna partners lakumai mi testa ki kunyo rarwa kundana ka but na services tu chiko bertoi na clinic go na SRH clinic or na the building is at Rodwell Road, e tauni. O kito chinga ngoi 355 Waimanu, walak chinga ibalimbola levo CWM. So access the clinics like mai ni testa ki ni kunira wakndana ka baleta na ka ketel na vingarebe via dorichiko e confidential na ka kede na loremeka e na vinanga kina ve kemniva ta makindua and dotalana advice we kenda na marama ke baka kilanga sa o sana mistik na period den do o sana bukete na kena ngona to tolo do ba bimbita ki me first 3 months bata ko ya ko na vano ko kito be catch takina batangi ke baka sa sive to kana kena na first trimester sena over the 3 months do be rara to kana kena dewa so na first 3 months and do be ba ko texara kin me va kina na booking bat ke baka va kana test ngelo rek ni sa chikna matingo bambina HIV me na kena ngona to tolo kito do na kata me na soli kena na boni kauni HIV so ya mbenga erona na take home message yo na boleh besar na maramo boni wai enambongi bina kani ko ema maletenu kemnindo wetala no talanga bagalibo watakira na wekandarungo tana nomni bagasala verna tumbutumbu tanu visu sendona kauni be mam tata kan bern mai dava nanto tu program nambongi ko na ko ona bakuria kana kai tukune ubuni wekesa nanduku wir kemuninga na barong chikumai so me beka weekend sala ko ti latest non HIV na be health center ngai subongo na central division ke baka tukun biki umni kito na ngiriani se ni lestal me ochindo na madawa ke simbera chukuniado kito saker bambi na sexual reproductive health clinic ngango suba Rodwell Road ke simberniado no ni result ni ngole mai bikito but result ke na be health facilities ke na central division e ngole ke chukani bikito ni la ko mai ni mitaronga no ni result ke mningani oni sa chiku mai vale ni sangula da buto na me muni boni kau na buno da bangani barong tu mi kine na mboni kwa nongo kerkere ni lesumai but na HIV ni kusana senga ni ngunu boni kau sana raniado na AIDS stage bisimberniado ani lestal mai bikito ele usar tikunito kisi sarasi ni lestal chiku mai kwa ba be balong kanga tikina kabini kwa sakrekem ni na bono ada bangani barong chiku mikina ni ngol lestal mai bikito meto manital na bengarabi na boleh besar bekem ni na beokani na nanda iwasan ngona ni beri kawa en mbongi binaka ni kuwa ono ba binaka Dr. Kesaya Tuinraki, mana Medical Services Pacific, maramo buni ay bina boleh besar na nomni ngauna. Di basa tangkon na ngauna tindoro muni sa wadi ngo tong beke ni wali. Bina boleh na non nomitiko. Nando ni warong na salnika kamburaken Video FM. Kay maramo na si Emma Rakau Susu mana Ministry of Health, Sexual Reproductive Health Clinic. Na boleh besar maramo nas
na namni ngauna na mbongi bina kani kua ka ona be sureti gina na magitu mai ndona ngauna ndana ngabetal no kina ke ana fofole mai na Medical Services Pacific wakambimbi mate nano na tamba na engole saranga ni veki mani kena be tubutu voi so tona no tona daga bota kina mena rawa ni na mbawaka lele taki na matingo na HIV and AIDS and ananda punua nanda viri kau e na mbongi bina kani ndai samai dava ananga be sureti ngina na magital tiku mai na ngauna katara wadingo bina maramvuni wai badingo bina maramanasi na wali besar na nomdrongo na mbongi bina kani ko badingo bina ka be kemni na vekani ni sar tiku